Ассалому алайкум, бародарони қандам, ҷавонои муҳтарам, навасҳои ҳавасакои қанди бобош, зиндаву сарбуланд бошед. Аввалан чӣ гуфтани ҳастам, рӯзи Саиди ҷомаро ба ҳамаи бародарон, ба ҳамаи мардуми сарбуланди Тоҷикистон, ба ҳамаи мусулмонҳои рӯи ҷаҳон табрику таҳният мегӯям ва гуфтани ҳастам ки худои меҳрубон шуморо умри дарози ба баракат битияву ҳама вақт вақтотун хуш бошаву ҳама вақт зиндагӣ пурфайз баракат насиби рӯзии ҳамамон бигардонам. Бародарони қандам, ҳозир ман дар проспект Мир дар корхонаи ҳиҷомаи бародар ҳоҷи бобоҷон қарор дорем. Хоб чӣ гуфтани ҳастам, ман фақат як сухан мекунам ки вақте ки Тоҷикистон омадам, ҳамин чилик ма мисол операсия карда будам, кукош то ҳозирам мондагӣ буд. Баъд омадам гуфтам ки ҳамира ягон барлисада ягон чида кукоша кандан дар кор, чико кандан дар кор ки чунон ҳам дар инҷа ҳами чизҳои стерилни, чизҳои ки як бор мисол вай мекунанд, истифода мебаранд. Оле мегӯянд ки ҳиҷома вая бениҳоят ман инҷа дидам ки мисол дар болои чиҳо ҳами хел материалҳое мепартоянд ва ҳамин чизҳои ман хел материалҳое ки ҳастанд мепартоянд болои столода. Баъд ман хел салфеткаҳо ҳастанд. Баъд хел доктор ҳамин перчатка нишондам, ман хел перчаткаҳои одноразови ҳастанд ва ҳамин банкҳое ҳастанд ку ман ин банкҳое мемонанд. Ҳамин банкҳора ҳамаша вақте ки ҳиҷома мекунанд ҳамира покиза гирифта дуруни ҳамун чида мепартоянд. Адели мана яшик ҳаста, дуруни ҳамин яшик ҳаста, ҳамида мепартоянд. Инҷа ягон чизи вай неста ки мисол башава. Ина покиза ҳамира а як одам гирифта мепартоянд. Тоатара ҳамун сӯзана ҳамун лезвоша гирифта мепартоянд. Тоатара ман ҳамин чизҳои одноразови ёро мегирифта мепартоянд. Ягон чизи ғайрисанитарӣ инҷа дида намешава. Ҳамаш ҳамун перчатка чизе ки ҳаст бурда ҳам хел мепартоянд. Аиша мепартоянд. Бо дигар одам ки омад, бо мисол уҷа рафт бочкаву ва чиёро ки гирифт, омадам инҷа массаж мекунад. Инҷа бениҳоят чизҳои хуб буда. Мани хеле массажкунакҳо буда. Роҳат мекунӣ да, хоб мебарам. Мани хеле массажкунакҳо ҳастай. Хоб бародарон, мани хел ҳар хел вай чизҳо ҳастай ки мисол барои миён, барои пушт, барои ваё вай мекунанд, массаж мекунанд. Сони баъд ана инҷа ҳар хел бо мисол вай доруҳо ҳастанд, ҳар хел маводҳо ҳастанд. Инҷа да бениҳоят мада маъқул шид. Баъд хоб бод ана инҷа да вай ҳастай бочкаҳое ки мана инҷа да дуромада чӣ қадар ҳарорати гармӣ арақ мекунӣ, роҳат мекунӣ. Бо ин инҷа да вай аппаратураш ҳаст, аппаратура я нишонте ҳоҷиҷон ман хел аппаратураш ҳасте ки регулировка мекунад. Баъд полотенсара монда манам хел ҳамҷа қоил шашидра полотенсара мебонам хоб мерай. Агар бовар кунед ман гуфтан сиёмка накардем, ҳаминҷа да ман хеле вақт шуд камтар мазам набуд. Касали мисол вай зарпарвин будам, ҷигаркасал будам, давраҳои пеш мисол париса бисёр намекардам. Дуруни ҳаминҷа дуромадам. Баъд гуфтам ки бисёр гарми бад шид, арақ вай кардаем бисёр гарми бад шид. Гуфтам ки мо пасш мекунем. Ман гуфтам нашудааста, гарми бад шудааста, сарам тог хурдааста. Гуфтам ки бобо тоқат гуфтам биги полотенса ман аста тоқат неста. Ҳамин хел сарам ги гаштан гирифт. Гуфтам биё бобо мазаш гирехт. Гуфтам афсус ки сиёмка накардия. Гуфтам ки сиёмка намекунем бобора ки гирифт. Я вақт дига мен сарамда оби хунук рехтеса. Бениҳоят ҳамин хел мулоим мешавад, ҳамин хел роҳат мекунӣ. баъди бо рафта душ мекунӣ. баъд омоҷа уҷада хоб мекунӣ. равған қатӣ массаж мекунад. аҷоибот айда. Ман шуморо гап мезанам ки аз ҷиҳати техника бехатарӣ, аз ҷиҳати медисина, гигиена бениҳоят ва як чи баланд қатӣ. тоатара ман имҷада бинем хелеш аст. дар дуруни ҳам дуруни бочкада манам хел чизҳои одноразови ҳастанд. ҳар як одамда чизҳои одноразови мемонанд ки болои ҳамда нишаста кард, бо ира гашта гирифта бурда мепартоянд яшкода.
بنیاد چیزی خوب تا در ما گفتم که همین یا تمام وای نمیشه که ما خونم دوای کنم نه تو گروش ان شاء الله با واسطه چی اتدروی میکنیم گفتن که یک تام خیلی گفت برای مستفیدو ای خونتون دا بکنید یا ورد نه دوماش نمیشون یا چند با توریکسون رو کردیم همین میگیریم نمیدونم 65000 یا 75000 میگیریم ان شاء الله با همون چه میبرشون دوره وحدت بیا گازم سلام علیکم برادران همه کسان روزی سعید جمعه مبارک بهترین جا بوده وقت ما همین چند قطار سیدیم روسیه کم برای اومده استیم این اومدیم بهترین جا بوده ببین خوبی کار اومدن شما میاکی از اینجا بوچکا میکنی دوش میکنی میان مساج تو میکنن بانکات میمونن همین خدمت رسونی 2000 با نام تا نام نویسن ان شاء الله کشید ان شاء الله با حجم میره ان شاء الله با قراکشی میشه و قراکشی میشه و اون یه فرخورد نگاه داره قراکشی میشه ان شاء الله پاسپورتش پارتو ان شاء الله آخر ماه میره حواس داریم به حد خوب معقول اگر برادرو ان شاء الله برادرو چی گفتنی هستم که همین میگن که شنیدن کی بود مونم دیدن من اینجا سه برادر ایستاده با اونجا ایستادن اما اسم باید بجید یک ایشون قاری هسته اگر باور که او روز بخشش یک تا آورده بشکش آورده همین خیلی جین میکنم که جین کرده رفته اومده سه همین قاری جان گریف خواندش هم بجده خواندش این اهمی سهر تو بگر همین اومده سه اومده خونده سه رفته سه اوست بچک هم خیلی ملویم خیست جین خونی ایجا جین میخونده ولی عجایب بود یک از زنگ زده میگه جین خونی چند سمه گفتم هر یک کوپش 1000 بود میگه 100000 میشه به نهایت همین شنیدن کی بود مونن دیدن یک بار اومدن در خود برادرها ای پس هر چی گپ نزنین ای پس هیچ گپ نزنین بیاین ببینین فقط رقم حجت کدی با گپ زنین چون هم مساج میکنن کافه پر عجایبات به ان شاء الله ما رقمای دملو هم در تاش میمونم ای حجامه هم کسیش که بیا ان شاء الله در خدمت شما رو باز یک بار دیگه میگم بیاین یک بار بیاین اگر معقول نشید همونجا بگه که بابا معقول با کسی ای نومی بابا خام بیا یک قرآن تحفه میشه اینا اینو ما با یک قرآن تحفه میشه با یکم خیلی خنده که با مزه ان شاء الله با هم خود برو شما بهتر ده تا شیرین بشه زنده و سرت نبرد تمام سرت نبرد خوب خدا نیستم که بابا جان خوش آمدید ان شاء الله بابا را که تمام شهرها تا میتیم که ان شاء الله بابا را که حرکت مییم تا یک 3-4 ماه در تیر از پریژن ما برای حج میریم ان شاء الله نیاتا خیرن خدا نیستم باشه السلام علیکم